خیر از خوازم میرو دیسا هنک آگاهی معلومات میسر کرونا ویروس واره پار بکم بله هر چیزی گلک آگاهی به تلفن و ریاندن گیشت نمن کو گلک دبیجن اف کرونا ویروس نه نخوشه که گرانه تلویزیون و رادیو از گیندن و مسئله زده دکن نخوشه که ندرسته از ویجوارا گلک اشکره و راست ببیجم نخوشه که گلک گرانه هر کس شمد وی خواهش فهد و های داربه لدویم باش زانی بین کو اف کرونا ویروس نه نخوشه که نوش برکو اف مالباته که ویروسه کوبسا سالان هیه هفت شکلین به کرونا ویروسه نه چهار کرونا ویروس بدن ما همی کسی دهنه لب سالا ام هین بونه فر بونه و نخوشه که گران مدر ناقه نک جانه پی سرما دگرن لاشوان دتابز آن گران دبن جگروان چکی آستانگی و باندور سر دگرن لی کسک وان چهار تیپ کرونا ویروس نامره لی سه نخوشن کرونا ویروس گونه درکتنه اف گران و zarar kemezin karın beden mirovan. Ya taybeti ev korona virüs yan daviye detkeci kod bijin COVID-19. Ev jî ava saleke derketiye û vê salê jî em dibînin 300,000 kes heta îro bê nexweş ketine û zêde jî bela dibe. Korona virüs bi gelemperî em bi İngilîzî dibêjin SARS. SARS nexweşiyek ku ya giran akût li serê cîgê meriv bandor dikire. Ev ve meri başsani ve ku ev nexweşe yan dawiye yani koronavirüs rastî jî gelek ciddiye. Her wiha jî divê em baş îro bang bikin ji bo genç û xortên xwe ku em gelek dibîsin li malê namînin an jî derdkevin derve. Genç û xortên hêja ku hûn bixwazin dayîk û bavê xwe ku rastî hez bikin. Ku hûn ji kala pîrê xwe nexwazin zarar bikirin û gel we bimînin. Divê û cîveke her kesî li mala xwe bimînin. Ji ber ku ev vîrus belkî gel we peyda nabe lê bedenê we de heye. Çaxî hûn ve ger malê ve gel malê rolên li dem dayîk û bavên xwe ev nexweşî ê derbasî wan bibe û ev jî ê pê nexweş bikevin. Ji kerema xwe fermo çiqaza me dibe jî îro em li mala xwe bimînin li hev haydar bin û li hev gudarî bibin. Ev tehlikeyeke ku herî mezne îro gihîştiye me hemû kesan. Koronavirüs ne melat nas dike. Ne nijat nas dike, ne tevî nas dike, ne melat nas dike. Koronavirüs hemû insan pêketine û ji ber wê jî piştgirtî, alîkarî ji bo der û dorê xwe eşkere bikin, alîkarî bikin da ku em bi demeke kin de em karbin serkevin. Roj baş.